Juan apostolun kimsir qilqatapa. Naya hilir irperej gayo hilataru arunta. Huparoj chiqpachan munasta. Munat hilata. Ajay toqin sumak hiqhata siñamataki. Taqikunas sumak sarañapataki. Hanchin sahan usunta ñamatakiu diosat maita. Mainir hilatanakau purinipje. Hupanakaste human chiqa kankañan saraskatam yati abjitu. Ukyatisaj walipuniu kusista. Wawanakajan chiqa kankañan hakaphatap istasaj wal kusista. Neyateke janiu ukam yaqa kusisiñaj utkiti. Munat hilata. Maini hilata nakaru. Ukat hukamsa. Haya markat porini rinakaruj walikpun yanapt asktaja. Hupanakaste iglesia nerekatan human wali munasiñani itamat arsupj. Hupanakan saraña patakej diosata kam lorasay taqi kunan yanaptam. Hupanakaste Jesucriston sutipjar saraña takiu mistupje. Ukatste hanerakiu diosarhan uintir haqinakat kuna yanap katoqansa munapkiti. Ukat hiwasanakaj hupanakat amtasiñasa. Ukamat hupanakar chiqa kankañat arsutapat yanapta ñasataki. Nayaw iglesiaroj ma qilqat apaita. Ukampis Diótrefes hilataj haniu nanak hilirinakaroj yaqap kituti. Hupan apnaqañ munatap layku. Ukat kunapachatej nayaj sarka ukhaja huparoj qankatawa. Hupaste nanakatakej k'ari arunak apnaqasaw sarnaqi. Ukamaros purinipki uka hilatanakaruj haniu katoq kiti. Kiti hilatanakatej katoq t'ay munapki ukanakarus hark'iwa. Iglesiatsa haqunukurakiwa. Munat hilata. Ñan qallure ñanakat han yati qasimti. Han ukasti kunanakatej askiki ukar arkam. Kititej asklurki ukaj diosankiwa. Ñan qalluririste haniu diosar uintkiti. Demetrio hilatan chiqa sarnaqa tapat taqiniu arsupje. Nanaka sukapachparakiu arsupjta. Humasti nanakan chiqa arsutanakaj sumyattaja. Humanakar sañatakej walha uthaskitana. Ukampis haneu qilqat toqi sañmunkti. Nayaj hank'akiu humar uñhaymunsma. Ukapachaw humanpej parlasiñani. Sumankañaj human uthpan. Akankir hilatanakaj arumtani pjtamwa. Sapamayni hilatanakasaruy arumtam.